yen achiboda mo amarti retile le khago de fijirecho on qabenya lalatu echo qabenya lalatu imana ke lalata dandeti rabbina mo mallaka isif kanne echo mallaka le rabbi isif kanna dandeti da rabbi isif kanna sababa nam toko nama garte rabbi nama lamani fin qaba fije nama toko garte haram ratifa mulabe ifin qaba fije rabbin isaf if qaba yecho sanifu warri fulilen ustad wani raagaltani ha warri abu kijiba ifirra gaysanin len akafutan zawaje yechun anga halal sunna da yechuda khara rasul ganyati famar raghiba an sunnati falaysa minni kharafu shayti chikare da gaysani mire namni garte infune khara khiran jiru rasul alayhi salatu wasalam je amma dafani fulun fam barida be akanan joti be dafani fulun barida haram janine du qalbin tasgabbi qalbi dati fa inna ghaddu lil basari wa ahsanu lil farji jannire fulun ijatan le gasigabti yo wala tibra garte mana gaisa jirti wanda def itol debu dendesh ijji ala kanati tani bitan silalte unda yala ijji video chu tasgabbi gabda imana gabde chu imana sirrafuti sindu yo tani bitan lalte imana sirrawut sanif khana unda raw falli madre furu daga rabbi fura jemal silala fa gute ummanni yu matana sodate kalmaga dirti zamana kanati ne sodatu date siladi ira zamana kanati kanate male furu be kadu bare dara masana wasulata warba'a len jira be kada abu kijiba warri kabdani sama furati sena achu barbadeti funu kumbete wangari da wallahi tokotu gurbawai tijila sahibe shekoti tana sahibe ni ragudda ulama matana jila demecho mustami'i da waida gefata kama jila deme da gefata khana ogani biga yidure bo son fulin shekoti nduna wana kana timbula fudi jette duga zahira sitrim dubete khana gurbano suma jila demu ga achibo daga na maga turete ko ture futizan ogo furu uyuma furiya kan da kawajibule kana mafiga shekha brado feo shekha ta jannatan ziyantu wallahi jannatan ziyantu wallahi shekh ash woma dije ziyantu wallahi shekh ash abo kamtini zen ati futani fi akasitti raha gura bultani akamitti gujumata kale zatu wana kana bula jirra wana kana jirra raha kana ti jira furi kawma nani jaini sheyti janje mujan wana mbiyo ko be kaddo tasaniti dubbi ajaiba ti jubalejan na umar ke be khara sanifu wari lafata ajir tanelle ni jan hirina da wanda ko wangari namni wangari wal yamun bareda namni wangari wal khaza sanifu fuda ilmani dadala ora akasitte warren fudan lenye cho khafura namo kagarte ara gaile sani rete asira walge nyono mo akasira bilman gaile rabbi akhanu fi intalalle ga tagarte fana kabanata fana milki rabbi aguruf umri rabbi wajhi hade reisu akasi wada garte wajhin umri derate wajhin daga rabbi sana atasisu ustad wani raigale hanga barata te warran fulin namo rabbi afus o onne da man son ban namadu tajani warri abu khijiba asirra gajette de fudi ana sinje wono agayse mere fuda wallahi funi dubare dara dugari da fuda akasitti funi kuni rizki na mafi tamale rizki si fi tamale rizki si duran fito namni garin beete ka jade gayse azwaju ja namni garilla azwaju farhu shahrin hamu darin ja abo gijeni fi garte am fude urairum ni zamana kana kuni jiumata ka gammachu jiya takka gadda wagga gudu ja gadda baradera na cinkiti jabar malaka fiti wana kasi fiti sanabiti tananabiti jette na cinkiti faji namni ifdura yaade calculate goretuma malaka ma kana fi jirenye Ethiopia kana baka wali calculate goretuma lale ni secho koni barbachisu inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin lubbu ume hundau kan ittiyadu kanyachisu
aawa gaxuure san garaa kana kanuma uumeetutti yaade jechuudha. Taa'amul isniin yakfi thalitha kanama lamaa sadini gaya akka rasuulli alayhi salaatu wassalaam jaanitti rizqiin teeta kophaatii fi gattuun tun magaalaa keessa takkaa'uta isiin kophaa fiituun gaafa rabbi walitti fide rizqii guddoo nama sadini geesse jechuudha. Kamucaa keetii gaafa dhufe hoo nama 4 nama 6 maashaallah akkasii fuuni rizqii namaa fida malee rizqii nama dhoorwatu miskiinummaa sittiin fiduu jechuu barbaadeeti. Saniif inshallah taala warraan fuudhinis rabbi haa fuusisu fuuni bareedaadha jechuu barbaadeeti. Akkasitti warra gartee har'a sababa isaaniitiin asirratti argamnirre rabbi umrii wajjin haa dheereessu. Bareedduu rabbi isin haa maratu warraan fuudhin du'aan isinii godha amin jaasin. Warri fuudhin rabbi bareedduu rabbi isin haa maratu. Hagarii garii beektaa asumaa jawwaala kana uwwisee heelawwiidhaan balaatti buusa. Khutbaa ajaa'ibaa asirraa godheellaan khutbaan sun hin taatu beeke. Khutbaan jawwaalaa fi mataallee ifin uwwisin. Khutbaan as gubbaatti godhaa bultu suni rabbiin si beeka. Jawwaalli kun immaa khayruma si oomisha takka sharruma si oomisha. Lamaanuma kana inni. As gubbaadhaa taati mataa uwwisaa bultu tachii distiidhaa fi saanaa dhiitu. Hoggaa arabni saanaa fi diyyeen distiitti fiddu. Arabni kabalaan garagalchu. Maaliif kun? Isiidhaatu beeki. Kuttee gaammichayyoon silaa lukkuu nyaatti. Wakallee fi waan adda addaa nyaatti miree isiin mirkaana ajaa'iba itti jira. Osuma inni itti haasa'utu waan silaa saanaa fi diyyaan hin tareesii waan biraa seete. Ta biraatti fiddi jechuudha. Kun maaliree isinlee mataa garagalchite. Ilmoo namaa mataa garagalchite. Ittiin taphatinii isiin jedhe maal jettee wati? Cufadhu maayikii naraanaa haasa'u jira bokkama aangoon tiyyamma. Qabatta moo qabattu? Eega silaa xiyyaamiin maangoon na harkaa qabu moo qabu? Akkasitti intala namaa itti gaafatamtaatillee yoo arabni daballeen jechuudha. Saniifuu markazarraa jala kanatti gabbu'ee garii laa sagalee qalloo takkaan markaza kana keessa kara jalaa kana gabbu'ee gubbaa sana irratti ol beenii dhagayamtii mire. Jala kana gabbu'eeti maammatu wajjin gurra wal uwwise jechuudha. Osoo ustaadni asii ol bahi hoo qaree abalu hoo ol bahi qaree jawuni. Maaluma karaa dheeraa kana si wafee mataa si uwwisere karaa halaaliin akka Ibraahimii fi obboleettii teenyaa sana walitti dhufte yooniif nagayaa wajjin irraa goote hoo. Kun umriillee sii fita obboleettii jala. Akkanatti si janaa jennu kun umriillee sii fita. Maaliif rabbiin akka Salaaddiin Ayyuubii sanitti seenaan dheertuudha suni. Bakka fagoorraa bakka fagootti rabbiin abbaa isaaniitii fi haadha isaanii maratee rabbii waliif fidee akkasitti jidduu isaanii irraa Salaaddiin Ayyuubii baase jechuudha. Yooniif ati nama rabbitti citaa ta'e taate yooniif rabbii biraa waa qabaatte rabbi maratee sii fide. Akka jee rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti baay'ilama seenee at-tayyibaatu lit-tayyibiina wat-tayyibuuna lit-tayyibaati bakka biraatti al-khabiithaatu lil-khabiithiina jedhe. Gaariin gaarumaaf taate kun aliyyan tajiibul Faatima yaa ukhti. Laal yoo ati aliyyi taate Faatimaa rabbi kam oofaa manatti fide maashaallah. Achi gubbaa yoo ati heelawwiidhaa fi maarroon mataa dhukkubsite hoo. Bismillahirrahmanirrahim. Faantaan taane fuula kana gaasilaa isnaappichaatti jaanii tokko jira beete. Kamataa gara nama galchee bite. Fuulan bitaa mirgatti micciirte. Footoo kaate ergiteef funyaan hin qabne hundi. Kun inni kana laala gaa'igana ni bareeddi jeetuma gaatana gana raadee gadii gaatana jala fiiga gana inni. Osuma arii utu'i booddee hogga wal harkan hammushaarini farxushaarin hammudaarii san taate dubbiin boodarra akkamiyyoo naan jettan maali ni beektaa? Boodarra hogga dhuftuu xiqqoo isiin hin taatu sila eega dhuftee maal goona abboo jeetuma akkasitti firraa ol naqa karaarraayi hogga xiqqoo bultee fuullee walitti himdatetti mire aboo salaam alaikum jaangana. Akkasitti maaltu akkas godhe isiin faantaaraa miti. Akka jeera rasuulli alayhi salaatu wasalaam fadfar bizaata diin taribat yadaaka du'aa'iidhaan lafa jiran dhageessaa gurba amataa dhagacha. Tadiin maratadhu jee rasuulli alayhi salaatu wasalaam yookaan harki kee lafa siyaatu ituu biyyee. Saniifuu ati faantaa miti diimtuu fi taan marataa ooltu faantaa miti fuulli siidhaa kun kadhuutuuf maali akhlaaqa dubbii keessaasanii keessa kana maratadhu jechuudha. Akkasitti ati maratachuu hin dandeessu. Kana hunda maratu eenyu rabbii khaliqa. Yoo rabbitti cittee rabbi irraa waaqa fuute yoo rabbi biraa waaqa baatte rabbiin bareeddu ajaa'ibaa hunda siin marataa. Akkasii rabbi warran fudhin hundaa'u bareeddu rabbi haa maratuu fi halkan qaatiraa waliin bulchinaa quraana qaraa
baatiin keessa jirulleen baatii kabajamtu baatii Dhul-Hijjaa jirra. Baatii tana keessa qooda fudhadha. Qur'aana qaraa. Nazaaraan itti kaayyattan tana dhiisaa qur'aana qaraa. Wal fuudha. Heeruma. Alaa wal galcha. Namni alatti heddummaate. Ala wal fixe namni. Dhaamsi kiyya kaarraa kana bakka. Jaalattanii jibbitanii har'a dhaamsi kiyya kana. Minal ustaada irraa eegali hanga barataatti jechuudha. Ala wal fixe ol galchaa ijoollee namaa. Bismillahirrahmanirrahim. Miskiina maaliif ala fixxan? Antana namni natti aarsallee dhiifama na gaafadha. Ani waan dhugaatiin siimu jira dhiifama na gaafadhu asin gaafadhu. Asin gaafadhu dhiifama na gaafadhu siin jee waan dhugaan sitti himu jira. Jaalattuu jibbituu irratti liqimsi bishaan kana dhugii siin jee boo. Hajja. Akkana kun silaa beektee ati hinqitu jaanni qallata malee. Akkasii inshaallahi rabbiis ne halaafisu warra gartee waan warra gana kaafteere dagana kaafte hoo haaya. Yaagayu agartee fuudhees rabbi umrii hojii haa dheeressu kan fuudhanii rabbi haa fuudhisu bareedduu ajaa'iba shaashaate yaamanowwaatte ala tamana kan hoggakkatti ol seente laalla ala manni kunni urgaawa isiinni urgooti maasha Allah nyaanni ajaa'ibaati maal jeensi mare bismillahirrahmanirrahim habiibii fi habiibtiin hoggaanii fi kanatti laa yaamichuma isiin siyaamtutu kanatti xiu godhee lafaan sidhaawaan siin jee osoo mana ol hin seenne olaaraatti bismillahi akasi rabbittiin isin haa galu warreen arkin kafuun immoo wajji umrii haa dheeressu akkasitti barattoota keenyaa fi ustaadawwan keenyallee umrii rabbi nu haa dheeressu markaza irratti warra gartee ammallee rabbiin khayri irratti umrii dheeresse rabbiin nu haa taasisu wajji rabbi umrii nu haa dheeressu jechaadha. Warri sagalee jetanaa fi haasoo kiyya kanatti aartanii jiraatanillee bu'aa foonaan illaahi isiniin jechaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Narra laalii naarra. Allahu akbar, Allahu akbar. Naata tani mere ya ustaz Abu Miraj. Andura duruma na toltani bar. Ukira khas akkana botana mi tabarban. Ya Abu Mal jechu. Namni waan kana aruhu. Allahu akbar. Ya Abu Zibori barattoota kan ustaazonni kun garaa isin nyaanne ma ministeriin ukkaatani. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jajjabeessuu qabdan jennaan isin immoo walaa ustaaza hedduu galatooma maasha Allah. Nasihaa bareedduu, nasihaa ajaa'ibaa. Ati natti kaysaan naayimi tarkaanfiin irratti fudhadha. Kaysaan naayim ta warra kana suutatti kaysaanis si gaafadha. Tarkaanfii jabduu irra fudhadha yoo rabbi jedhe. Hayyee.